Ngena. Siyaphila singazi kunini. Lutho awungiphazamisi ngisazama ukulungisa lamafutha lawa manje inkinga lesi silwane lesi siyawagwinya amafutha abantu mebeke bababaza manje aseyoma ngase ngithi angiwagrethe ngoba ngidinga ukuwasebenzisa njengamanje. Njengamanje ngenza udumba ngihlanganisa wona njengubona nje izinto zingaka la ethreyini ziningi nje wonke lamafutha lawa ngiyawagretha ngenxa yokuthi asomile akazange azakwazi ukuphuma abe manzi ngenxa yokuthi iyasuke yabatshazwa le nyoka le kwase kwenzeka kanje lamafutha ayoma. Manje mangabe ngizowasebenzisa njalo njalo sengiye ngiwagrethe ngenzela ukuthi aphume nje abe khona emthini ngisuke ngiwadinga ukuthi abe khona khona. Konke-ke lokho okunye-ke nako okubonayo la nako kuyasebenza konke noma ngeke ngize ngitshele ukuthi ngoba phela ngithi akikuthwasisi ingane yami. Uyangibuza ufuna ukwazi ukuthi yini le engiyenzayo. Ukho konke lokhu udumba osugotshiwe wagaywa kahle waba impuphu esengizowuhlanganisa namafutha khona. Hlanganise nakho konke okwakhona ngihlanganise konke nanka amanye amafutha lawo engiwagrethayo njengamanjena. Ikhona-ke amabhodlela-ke lawo ukuthi-ke sengizofaka khona-ke njalo. Kube sekuba-ke nalawa-ke futhi amanye amafutha athengwayo ekhemesti axutshaniswayo-ke nalo dumba lo ukuze uhlangane uphume kube udumba. Kube sekuba futhi-ke nayenye futhi into engatholakali ngempela awakheki udumba uma ngabe ingekho. Naku ibhodlela leli uma ulibona nje nalo lifike lenza izimangaliso lapho umuntu phela mangabe usebenzise lo dumba. Angithi mangabe umthinta umuntu uvana aphelelwa amandla athi ahambe nje kube sengathi angisho ukuthi sengikufundisa ukuganga nokungcola wengane. Ngiyakuxoxela nje ukuthi nawe mhlawumbe mzwane kuthiwa nangu ugogo akaseyaketuka ubuke la ngenze ukuthi khona uyokwazi ukuthi wenze uhlanganise nabodumba nawe ukwazi ukuphila emhlabeni kodwa wenza into ekuyiyona ebiyenziwa ugogo. Njengoba ubona nje ngibeke sonke lesi sisefo la ngenzela ukuthi uma sengithatha lo dumba lo usugayiwe ngoba ngiyawubona ngathi awusefekanga kahle yabona. Bese ngiyawushaya kahle lo ngusefe ngifuna uphume kahle ube impuphu okwenzela ukuthi umuntu uma sengimhlanganiselile kahle ebhodleleni. Ibhodlela lakhona ileli engilisebenzisayo. Ileli ibhodlela engilisebenzisayo. Uma sengimhlanganisele kahle umuntu mesethi nje ezandleni zakhe emesethi ehlikihla izandla zakhe mese ezohamba ayothinta umuntu wakhe lo. Uzothamba umuntu alale nje abe into angayazi umuntu avume yonke into ezobe sekufanele ngabe lo uyayenza bekade engafuni mangabe ayenza. Ngani yami zonke lezi zinto zisuke zithakiwe la. Amafutha lawo esinye isilwane lesi kanjalo kukonke nje ubibona nje amafutha ehlukehlukene inyoka lezi ezahlukahlukene lezi ozibona la engithaka nazo. Ngiyathakanisa nje ngiyaxubanisa la inhlwathi le kuyona le engigrethayo le kuyiyona evaniwe agwinya amafutha ayo mangabe kuwukuthi uke wayibabaza ayibatshazwa kahle kahle. Kufanele ukuthi nje kube ukuthi mangabe uyibona nje uthule wenze lonto oyenza kube kuphela amafutha akhona ukuze uwathole. Kodwa muke ngathi uyazi yankulu gwinyana amafutha usukhipha nje izinto ezizomele. Bese-ke thina-ke ngoba siyazi phela ukuthi amafutha bese siwenza kanje kuze kwenze ukuthi kuzovuka mase kuhlangene namanye amafutha kuphenduke kube leli uketshezi esulifunayo. Bakwazi ukuthi abantu bawuthathe bakwazi ukuthi abantu abanamakhosikazi othola ukuthi akasafuni ukuthi akasavukelwa kahle kodwa imizwa yayo ivuke noyithinta nje umuntu ezwe semfisa ukuthi engathi angamthinta. Yilokho nje ngane yami bengifuna ukuthi ukwazi-ke phela ngoba usuze wangena wangibhadama nami ayikho into engizoyenza. Kumele uma ungibuza ngikutshele njengomntwana ukuze ucaciseleke ukuthi ngempela kusuke kwenziwani mase kunje kubikwa amabhodlela amaningi kangaka. Cha sakudumba bengitshela lokho nje. Sengifuna-ke nabantu bazi ukuthi njengoba masiwakha lo dumba lo senzela ukusiza bona abantu ukuthi basizakale asebenezinkinga nabaney'nkinga. Ngiyabonga kakhulu bakwethu, siyabonga emakhosini amakhulu-ke wona athi asikhombisa leli khambi leli asifundisa-ke. Sicela ukusakaza sikunike nabantu abalidingayo abazofuna ukulisebenzisa ukuthi bakwazi ukulisebenzisa libasize ngoba phela uma unikwa into unikwela ukuthi nawe size omunye nawe size omunye nawe size omunye. Kunjalo nje njengoba senza-ke namhlanje senze sisiza abantu abaney'nkinga abaxakekile abanezinkinga ezinkulu uma befuna ukuhlangana nabantu babo ngasey'ndabeni zasocansini. Thola ukuthi umuntu uyamthinta nje kuyithulele nje azathi umuntu angisazi kumele ngenze njani kanti uma uhlikihlela amafutha lawo usumthinta umbona ngaye nje emva kwesikhashana nje esingango-15 minutes umbona ngaye nje sekufuna kuyena okudonsayo ngathi uyakuthatha ushonise ekamelweni sefuna kwenzeka impahla ngoba phela manje nayi into isimdumbele simvukele. Siyabonga kakhulu siyathokoza makhosi. Imali mntanami asishawodi
imali mangabe kukuthi siqhubeka senza leli khambi lela, sishawoda imali ngoba siyaye sifuna ukuthi umuntu afone abuze ukuthi gogo leli khambi lakho ngase kube ulibiza malini. Iy'namba zami uma ungena la uzongithola khona amavidiyo ami, uzomfonela ugogo umbuze ukuthi gogo ngase kube leli khambi lakho liwudumba ngikuzwile ukhuluma ngalo lihamba malini, bese ngiyakutshela ukuthi liyimalini. Imali yalo ayifani nokuthi ufike la ekhaya wazolithenga, ngoba uma ngabe ngizokuphosela kusuke sekufanele ngi-ede imali yokuthi ngikuposelile ukuze lento ikwazi ukufinyelela kuwena. Okuyikona engikuposela ngako-ke mntanami, ngikuposela ngophepho, ngikwazi ukuthumela ngophepho impahla yakho ikwazi ukufinyelela kuwena.